umuthi nigetha tutaririe tukwanjia ha ikinya gwa ikinya. Chris we mwega? Ndi mwega muno. Kora uma ni kwega? Kora rima no thayo. No thayo. We wi mwega? Ni ndi fiti niguo we city ndi fa kabisa. Karibu sana. Ngakiona ni wanjirie upishi tayari no mbere ndayari geithia mwiroreri witamburithanie niguo tugithie na mbere. Ndakugeithia mwirori wakwa ni njitagwo Chef Chris kuma kuria mwena wa State Mark. Niguo karibu sana. Asante. Muthenya wa muthe twina chicken curry. Iyo ni njui. Ino ni mucere ni uriku muthe tukuruga wa muthemba uriku? Pilaf rice. Pilaf. No iguonaga tari ku pronounce ura gutari tondu nguonaga tari pilau kumbe ni pilaf. Ni pilaf rice. Pilaf rice ni ndu? Pilaf rice re ni mucere wa kawaida uria turugaga mucii. No urugagwo na margarine. Ugacoka ugacote gitunguru giaku. Wacote gitunguru ri ugacoka waruga uganyihiria mwaki ukamitwara oven-ini. Ugatwara mucere oven-ini? Ugakunekeria na aluminium foil. Ugacoka utwara oven-ini gakoro. Tondu muthe tuthira oven tuguthia atia kana ugutuonia njira? Tukuruga ro uguo. Niguo. Na akoro he sawa. Kuguo waiga pilaf rice irugagwo na margarine kaingi tu ni margarine cio tucitaga bluebird. Ona ngikoro ni ya prestige itagwo bluebird. Haya na turi na bacon salad. Na tuna pilaf, bacon salad na chicken curry. Niguo. Eno bacon salad re tukwamba twike ati me pan fry. Niguo. Lightly. Ikahie muno. Twacoka twa pan fry re soke tumitinagie tunini. Tuna gitunguru, tuna nyanya na tuna lettuce. Ino niyo bacon itu uguo kihana na ino no uritu na ni kuri bacon nyingi itiganite ni geria hika kauta uku karia ndina kanini ka bacon. Ino ni iriku na mundu akigwatiru ino ya salad ni iriku njega kugura? Beef bacon. No ni ya beef kuguo oikarata ni ikoragwo ihana uguo gutiri undu ngikitwo no uguo? No guo ikoragwo ihana, ikoragwo packed. Niguo ugakimiruta watwira tukumi pan fry lightly. Ikinya gwa ikinya ni wa riu. Alafu haha ri unyonie atiriri uri okwenda ngutinirie ici yani nyanya ici ciothe. Nyanya gutini ici ciothe umediseed tondu tutu twigutwira twandini maita maina. Dinie maita mana? Ucoke urute tu twa thiini. Ucoke umetinie julienne area stripes. To slices. Riu tubego tutu ri ngurutwo ukuruta. Na tondu ni twega ndikwenda gututeri tondu twethere riri ina goro nyanya yo nyanya ti kwega. Kwega gute tunyanya tu kuguo ringi turutaga ri reke nituigirire haha nigetha tukorwo tugigituhuthira ringi. Na hau ni gwika ati likely kuguo iga bacon ire njega ni beef ni ndo no menya kwina andu maimite kundu gutiganite. Kwina ndema matari aga pork. Ni kuri ya pork ni kuri ya pork. Ndikwenda kuria no pork na beef ikoragwo kuo? Ni cikoragwo cikuo. Ungithie supermarket ni ukuona. Ni ukuheo ciothe. Riu we wa metine julienne soke to shred our lettuce. Shred riu ni kometinia roughly. Ni kunyonia otoria tutinagia kabici. Uguo ni kunyonia ka example no ni ndanga ndina idea tondu anga ni history ukwa ni history ya gutinia indo icio nene. Haya hau ura pan fry bacon yaku ri ikuya kahinda kaigana atia na muno cio no tukorwo tukiharagiria mucere ona guo? Bacon na ya kahinda kanene yagirwo ku 4 to 3 minutes. 4 to 3 minutes. Wacoka wa pan fry ndukagekehie biũ ikorwo golden brown asa. Golden brown. Na ria ugira lightly ri niguo iga ni kahinda gakuhi muno. Na mwaki ndwikiragwo muingi. Ugathimira kamwaki kanini. Ugathimira mwaki. Haya riu yakorwo gukorwo ihana ugu. Kana kamera itu ni kunyita reke ndimonie uri ikoragwo. Oi baboi njite maguta guku naguo mena goro. Haya ino riu neo likely niguo hana. Kuguo ndagika nyinyi 3 to 4 minutes 3 to 5 minutes ukamigira pani-ini ukanyihiria mwaki ukamiko ugatigira ni hana golden brown. Mwiroreri ino ni bacon itu ya gukorwo tugithondeka gituga bacon salad. Ni twina na chicken curry muthi tuguthie marathon
chicken curry ni ato mekete na niwagikira itonetie mwiroreri umuthi ni mahenya haya chicken curry hano ici ino ni nguku ni chicken breast chicken breast ugacitinia ukamitinia into big dices okay to manene ni ki umekirite tondu nino ndirakena ndiri waika yana ekiritwo paste ya garlic ate ndui paste ya garlic na soy sauce light soy sauce na gacumbi hena soy sauce ria huthu hena paste ya ginger and garlic ni umarinate kwa ihinda kana overnight utuko gakirara hau na ukimige fridge ni ndigagithuke ugakikiria ikuria fridge ni haya okay nayo ni wekira pani ni na pani no tari multi purpose tondu pani no noyo ikurugite kindu gigwitwo bacon aha ukatwaba kwa pan fry our breast ukoro yanywa uiguria wa marination ukamba go pan fry atirere guku ne kwena kahiu kangi kana no agakanekega nyite kunyitite thinga sore okay dine dia gitunguru mucere heageri ngutinangagirie gitunguru umuthiri niguo no retari ndona ni mbio gitunguru dinie na design iriku dices tonini tonini okay haya mwirani wa Kameme TV twaruga chicken curry neo mundu ugwitwo chef Kinuthia arakihariria hau ni agutwira uria breast ituo no ukorwo ihana ugagitinia ni githuri kia nguku gitiguo tondu gitikoragwo na mahindi na tumahindi gitikoragwo na mahindi riri na stikaraga igikahia koguo ni kuhia na ihenya no hariri hau mucie ndagika 5 no korwo waria niguo haya Kinuthia ni ukunjira gitunguru kiria gikuigana ya ukaranga mucere witu na mucere tuwetire pilaf rice na turaukaranga na kirugo gitwa margarine no ni undu wa andu akirima ithuothe tuwe margarine yothe itagwo badi breast eno itore wametinya ditinagio dices nene muno okay undu wa murumire mirumire ago ni ukorwo aguro ukorwo okay have that taste in it kuo ugutinio otoni tuigananiru aha kari ono gia no woe na kahuma okay kuo tinene muno na tinini muno guo gere gitunguru kana gisawa haya keguo tondu ndina kiria ri ndikiharu ndigiikie ni mahiu mahiu muno kiu nige kuigana wina mai ke nige kuigana ndikire gaka kanini gutinirio ke kangi kamwe ga chicken curry rice muthiri tonini tonini okay chicken curry itore ina chicken ina curry powder ina turmeric okay spices ira tugwikira na ndiraciona haha metha iguru ina cumin ina oregano as a herb na twina tomato sauce ndwa ka sweetness nigukorwo ngimonia kahinda gatakiri kuraihu tondu ndiragiciona haha oiga hena curry niguo hena curry hena garam masala ona garam garam hena cumin no cumin fati gwikira turia tufego handu ha gwikira ria thi okay na gikondo kiri no kihuthire oreo bado okay aya kuo ni ugucoka ukarange warikia guciga pani ni yaku okay spices cia gukorwo cikihia wega andu tuhitagia muno ni gukorwo ati twikiraga thubu coka tukongerera spice tukiruga rĩngĩ chicken curry kana any sauce spices ciaku ciabatiĩ korwo cikihia spices ciaku ciagwo ni kuhia wega okay haya niguo ukiavoid health problems tondu mathina manda ingia kuhia wega ni gukorwo na tumathina twa ndai no igwe no anyitwo ni ulcers athitari orio uriaga irio cihana atia okay uo spices generally ciagwo ni gukorwo ikihia mothe ni muthenya uria haya giki ni kiaga kia kari kio ni kiaga kia sawa ngwikirire riri haha tukorwo kiruga haya hiyo riu njokereria he gutineria kiria ni rahuthira bacon salad tu ni rahuthira kindu gigwitwo gitunguru gitunguru ta kata Julians ona kio dinia Julians kendekania katumbari uria tugatukania na maithori ori mwe ni kugeria muno gutinio guo
njega muno iyo ukiria rucini ndikire chef we no riri ni ndibundithitio mitinirie ngakiona hihi tari ino nie kuringana na woni wako giki nikio Julian nikio Julian ikirire uri mwe haya bacon salad iyo ri agikorwo wina kiria gwaku wina kiria fridge gwaku bati wa Amerika kumihariria ukamikira fridge ine iriago no rikani ni irio iria cierago you eat it as cold we serve when chilled na isi cia serve when chilled okay icio eno ne umwe yao okay riu mucere witu gitongoro gitu kiarikia kuhia riu twa mucere-ini hare he mucere ri ngwendo tutaririe twikirire kini haima na margarine na ni githimi kiigana atia kia margarine tablespoon 2 iciko igiri aha icio tablespoon ni ta iciko ici turia mwana cio muci okay kiu gia kuria tiga cai giki gia kuria gia kuihura aha wekera 2 tablespoon niguo wekera 2 tablespoon re ucoke wake mwaki waku okay ucine gitunguru yaku ugicute gicote kihane brown kana gitigi gukorwo ki brown muno ani tareke juthiririe gucote ni guthithi ni tari guthithina aha okay ucoke ru karange mucere waku na gitunguru kiu mucere ni uguthambitie ndona ni ukuthambitie ni uguthambitie no kaurinda mai-ini okay ni undu wa ndutukie guria umaga wothe niguo haya kinuthia giki ni kiiganu kana ni guongerera gitunguru kiu ni kiiganu haya kindi kiige kando nigetha tuko aru ni nyanya yatigara no nyanya yatigara kiagiriwo gitunguru gikigio ni gutinangio mwirore tinie hititie ino ni Julian style kana Julian igukiringana na uria chef arakiuga itunguru itiragio tofauti kuringana na kiria rakihariria na giki gitwika ni kia bacon salad ile nditinetio kwagiriire uguo kwanja ni githaka muno very nice very presentable maitu wambu-ini nju ni arerora very proud ni kiega ona kwi mundu tina gitunguru kona gitunguru kiu ona nianga ni ku improve ite guku ni ndiraheirwo challenge ati ni ndireka riri kindu gigwetwo ni ndiramacaka indo masaka na tiuru haya riu tutinie nyanya ngutinirie cigana mundu gwetwo kinuthia witu nyanya gutinie icio ciothe ici ciothe okay ucoke shred lettuce yaku gushred ni ukunyonia nigetha no ngwicira ndina ka idea o kanini kuria cego no ukorwo igishredwo nyareke gwire kiria kingenetie muno haha ona ni kahiu gaka kuhiga tondu reke gwire ndirwona ugwati wa nguruta wira na kahiu gatuhu mundu wa ngai reke gatigakorwo gekoge muno gaka ndekega bata ni wimenyerere gatigakihituke na riri na ciega ciegwitwo ciara yes gacumbi ni wa gaka aka ni ka gwikira mucere-ini haya mucere riu tukinyitie kuri tukarangire gitunguru gitu na margarine wasako karanga mucere waku hau ni giacoke wekira mucere hau utanekira mai aha wagikurugucania ugakurugucania kinuthia gikoi giaku ni giaku ugakurugucania mucere waku ukurugucania kuu biu niguo ya wone no wa change color wakoro we ka brown hanini aha niguo pilaf rice ukiruga mucere waku gitunguru yaku mucere waku wahia gitunguru yaku gikoro kiambatirite iguru gigoka iguru wekira mai mekira mai ogiuke iguru aha eru niyo yatuika ni pilaf rice kana ritwa ringitagwo braised okay na teru uri tondu ni njui teru nie ndi non season nguka kuria mwena wa state market na no nie njui yo mucere no mucere ri kana wikiragwo menu-ini mucere wikiragwo menu-ini okay no choose any ri urenda okay koguo rimwe ni wega twita customer mundu agoka kageria micere itiganite mucere methemba mingi niguo taru kuringana na thi ni murugaga jollof kana bado and Indian cuisine erugurwa Indian haya haha nikio rakaranga mundu gwitwo kinuthia gitunguru gitu ya curry gia curry okay ona giki tugithiginio hanini okay ona kio githithine okay iyo niyo wetire gucote gucote okay na kimonimoni na giki giokire na meri aha
Riu ya sotere niguo tukwikira spices. Haya, na kuya mucere no urekaraga ndu urawikira mai. Ndawikira mai. O no wikira? Wikiragwo double. Okay. No ni kuringana na mucere. To ndeke mucere taru wa brown na nituruga mucere wa brown keke ukurota na kahiu. Nituruga mucere wa brown. Tondu wa brown mai ndwikiraga double. Ndwikiragwo double. Yes. Ona mucere kuna mucere kage gakorwo kahana tari kiria katuangite. Atinakite. Okay. Kau ana kau kamucere kada ukakoruga na umenyereri mwingi muno. Ni tondu no gagwike kihimbirania. No kore ne turugire mashed hau. Na tweciragia no mucere turaria. Haya, na cumbi ni wikirire mucere cio uti kindu kingi rekirwo ndu na spices kana ki spices rekirwo koguo no margarine gitunguru gigacote na kindu gigwitwo mai na kindu gigwitwo ugatiga riu ucamuke nyanya ngwiciria cie tayari tugukira gikiro kiu kingi ni ukunjira ni gikiro o ni kia kindu gigwitwo itagwo ndu lettuce zile no shred. Okay, there goes our tomatoes. Tomato kane tomatoes. Ni tomatoes. Diwe, no me ora tuthia tugikura itwathomaga abu, twathomire abu kundu. Itu twathomire ABCD. Ti abu kundu. Nayo, riu twana twathiko turi no akora ni tura spell maritwa tofauti. Niguo. Na riu tondu turi akora tutira understand. Wa ni kwena thina. Ino ni yaha. Ino ni concassé. No ni nyanya the. Basically. Riu dikantu. Concassé ni yaha. Concassé ni yaha chicken curry. Oheka chicken curry. Gwenderere ikinya gwa ikinya turore spice itana gucirendere no uraririe spices ici ngekira kamera-ini ukanjira ni iriku tugwikira haria njue njenga tayari esete. Ino ni curry powder. Ino niyo curry powder itself igana atia ni guthima iciko cigana kilo imwe re wikira teaspoon 2 horera kilo imwe ya curry ya ngoko wikira teaspoon 2 iciko iria cia kuria 2 iria teaspoon sai turia wega gwikira ciko 7. Okay, haya ku iyo ni curry. Haya hena kindu gigwitwo ino hana tari turmeric. Iyo ni turmeric. Ni ya kala. Ino nayo gwikira iciko tu twa cai twiri. Yo wikira kuringana uria kuona we yagirire. Okay. Rangi uria kwenda ucameri ugekira uguo. Haya. Uyu nake one cumin na tondu nduri na twatubegu kirene no thie na ni turi ukana cumin ya mbegu nigetha andu mone uria koragwo ehana na cinnamon sticks na cinnamon sticks nima. Haya uyu nake no ucio ni garam masala no wake no wakari onake no wakari. Okay, kari agena indo nyingi uyu uyu nake no ucio nake ni ginger paste no wa ukaranga u no wakari haya ikari no kuite mburi tatha uyu nake ucio nake ni tomato sauce wa hau no wa sweetness no wa kugeithia sama haya uyu ni oregano ikonjira hitia nake no wa hau uyu nake ucio ni white pepper ni ndo maya nyama itu ni white na white meat twikiraga white pepper. Okay, sorry haya. Ino ni white pepper. Okay. Na no tugwikira hau ni ndu wa gwikiria. Haya. Ni ndirona twina kindu kingi haha. Twina coconut cream. Ino ni coconut cream Okay. Coconut cream ni aha. Bado. Oya kari ino ito. Haya. This is coconut cream ito. Thank jenga. Tukabe wikira spices. Tukira spices. Riu gitunguru gitu ni kia sote. Ni wekira kio? Iyo ni curry. Eno ni curry. Wikira cumin ndekiragwo nyingi. Cumin. O kanini. Kuhorera. Garam. Kanini. Umuthi ndirona umuthi andu matekuria. Iyo ni ginger. Garlic paste. Eno turmeric. Right. Nayo kamekera. Deithia white pepper. Kafirifiri ka white. Na gaka andu ni mathimuraga muno. Nimekagata gathimura. Ndinda gwakuhiriria kanjikite kihimbirania muno. Haya. Riu ri uri hau murugi witu ri ni ngwenda unyonie gushred ino. No na tutinagia kabisi. Dute. Uguo ruteru kare utarona gatagiriire shred otini tari gafisi gukera wendo guhengesa na githungu kinuthia ni ndarega gukera ni kuranjira ni kiria ni kwa shred
Oh, tukeraga uguo. Uguo tukeraga. Ni niguo ndirarigwo atiriri guku gucirendi-ri. Were mwe githungu giki yokire na Mary. Ndeithia tomato sauce yaito. Guteithia tomato sauce, okay. Ni weno. Aya. Ndone ya sweetness. Niguo. Na none ni kiragwo kaundu ka nyamo kage getagwo mango chutney. Atagwo mango chutney. Mango chutney nake no. Mango chutney re. Toma ikoro ina sweet ena gacoa keho gakuraihu. He ni ugoka nake hindi wengi. Hindi wengi ri. Utuoni uri akoragwo ha. Ni akoragwo ha na mucere itu no watheruka. Eguo. Tunyihanyihiri mwaki. Okay. Ucoke tukunike uhie na urugari. Kuguo watheruka hanini ukaunyihanyihiria mwaki. Aha. Oni kiheo giki kire uheirio muthi ni gia kahiu kuhiga. Ni ndi mucii. Okay. Wewe wagagukeneti muno. Niguo muno makiria. Twina tutigitie ndagika nyinyi muno makiria kuguo ni ngwenda tukorwo tukihariria irio ici citu na ihie mucere ucio tuhe ndagika 5. Wewe ukorwo utherukite ri. Ni uguo gutiri undu ungi utigitie. Kari itu nayo tukiharakisha nigetha mundu gwitwo kihumo ri waigua etwo ri. Umenye akuhiririe kiria. Umenye ni akuhiririe guka. Akuhiririe la sapa soke twikire nyama itu. Okay. Ni twekira thutha wa ikira spices Okay. Tumikire. Tumegurusanye nayo fiyo hiyo wega. Niguo. Eno ndikira soy sauce by the way. Ndrekira tondu ndio kumarinate nayo. Kumarinate. Okay. Igakorwo nyingi. Oyo ne tugire nake no. Ucio ne black pepper, ucio ne wa salad itu. Ya bacon. Riu gwicira tutigitio kuharia salad itu ya bacon. Nigetha gitwire from there tureka atia. Ndio concassé. Guhe concassé. Ndio hiyo. Kihanire haha. Very nice. Kari ndio yaga kahinda Kari ndio yaga kahinda. Okay. Gitunguru ikihite wega ri. Ndeikaraga. Okay. Ndiri na mitaratara mingi. Na mitaratara mingi. Okay. Na bacon salad no ndiguikara? Bacon salad rugotinia tu bacon. Toni. Nditutinie? Ucoke utukanie. Na twina olive oil. Hold on. Ndirarugo bacon salad. Salad ni twirugire koguo ni ru huthira the same chopping board. Yeah, you can use the same. Okay. Haya, onyonie tu pieces turio kwenda ndimitinangia. Tonini atia? Tu ni twega. Tu ni twega. Yeah. Okugo bacon yaku ndaje gwita mata jo. Goko ni bururi wa nyama na ukio mothe gutiri undungi no kuria. Na riu no ngoria atiriri kuria state mark ni undu ngithomera kuruga. Ni undu ngithomera nturi skuru. Okay. Ungithio ruto ya hospitality. Niguo. Ikoragwo hare wa mwina wa Rongai. Ngithi hau ni ukurutwo maundu mothe. Niguo. Na uikare taru mile no turahariria ri ikuringana na woni waku ni iriagwo best. When is it best eaten? Lunch, in the morning, dinner. Eta dinner. Okay. Ne light meal. Ne huthu nigetha ndunigi ndwakirituhie nda utuku muno. Gakihenda a lot of complications. Ndikanda ndigagitukanirwo bacon itu tayari. Mundu gwitwo kinuthia kuma hau ndaririo ria gwika. Riu oya ka plata hau. Usitukani ciothe. Plata nene kana nini? Kau kanini kareke mwiso. Okay. Usitukani ciothe. Okay. Haya, plata itu ni weno. Tukorwo tugidukanie ciothe. Tukani ciothe. Bacon, Bacon. Gitunguru gitu. Gitunguru. Jikira giothe? Jikira giothe. Okay. Nyanya citu. Ciothe, jikira ciothe? Jikira ciothe. Okay. Na lettuce. Na lettuce itu. Haya kabisa. Lettuce onayo jikire yothe? Ayo ndagekire yothe. Okay, jigie kanini. Jigie kanini. Okay, ndagike imwe tu. Kindu gigwitwo lettuce Is that enough? Kana nyongere hanini? Iko sawa? Iko sawa. No me lettuce ndirugagwo. Ndagwo ni kurugwo. Okay, kuma hau ri dukanie Tukanie oye kana tuna olive oil. Tuna olive oil. Olive oil. Ino ni tari ya olive oil. Jikire yothe? Ikiragwo yothe. Yothe? Maya mothe? Mothe. Okay. Jitiririe? Itiriria. Okay. Okay. Aya, ikira black pepper. Yothe? Yothe. Haya. Yothe? Ikira. Tutikathi mure guko ithuothe.
Mama ni ukijiria we na kiria. Mwana ile sirere go ne jesi go koko ne jesi re gaterere mwana ndugagiturage. Aya ndo gasube. Oh gasube, okay. Okanini? Aya. Bas ru. Dukanie na fork. Tukania. Ke dukanie na riri. Tukania na fork. Ke dukanie na homa. Tondu mukoma ule of course ndigakihe riri. Maumizi ya tumbo kana ndogi icio no irogarugio ta mboco ndio kana igũitĩka hota gwĩka rĩrĩ kĩhimbirania kari twĩkĩraga coconut cream ya mũico coconut cream wĩkĩrwo ya mũico tũtigate flavor ĩyo okay haya iyo ni bacon salad ina bacon ukamba ukamaigira light pan-inĩ yaku ugacoka ugatinagia nyanya in julienne style na kindu gigwitwo gitunguru giaku na lettuce you just shred no gukera tu ugacoka ugaitĩrĩria olive oil ugaitĩrĩria black pepper kanini na ungikienda nyingĩ no sawa na gacumbĩ gaku ugacitukania ndiratukania. Let me tell you niĩ ndĩraigua tarĩrĩ maisha no maya maisha rĩ no tikanya mukarito guthondeka iwe kire hau ikiheire salad salad tayari kauna no leo ligano kuria main meal riu ri atiikiragwo kaingi thiini wa menu kihumo ni ndigwa ni guo ni gukorwa agioka nigetha tukiihure muthi ndu tinangi matunda ri megutinangi riu tukuhuthira okiri emwe eke tuhuthire kaya kenonorie riri let us noga matunda megukihitania na kiria na yetagwo u asa kana ndimigarure ile tiguo kende migarure yo na mwena uyu ungi okay riu ri kihumo ni arikia gukinya kana kihumo tutinirie matunda kihumo tutinirie matunda awetini ta maria makiria oi ke tutige haya ino ndimitinia atia eno uri ukuona wega uri ukunda kwagiriire ni mugwitikia karibu. Yes. Maisha no maya. Maisha no maya. Iyo ni salad. Iyo ri. Oh, isi ni yo ndiga. Ndona bacon hado. Na kule nya ndaro kweli. Yasa iyo ni lettuce ti cabbage na utuka dikiwe kana ni imeraga nyandarwa. Kagio ni ndona. Kagio nyanya. Nyanya ni kagio. Aha ni fiyo. Ni. Ndakiheo gibarwa. Ya ukimatinia mundu tini tuni. Yaro ndinie kuringana na uge wakwa umuthi ri. Eri ugihariria hari ugo twana musi. Kuri ngihariria na ngoma igaku. No ngaria mwere atiriri. Ndugete goku ri. Nie no kirathi thiete no nathi kirathi no certificate ngaheo. Kari ito iro korwa ihano. Hega. Tuna chicken curry kihumo na bacon salad na kindu gigwitwo pilaf rice. Pilaf. Brother, ngumekira haha kana wina thani ingi? Na thani ingi hapo. Ona tu ile ni akiria. Ni rora. Uko ikira. Oh, thani yothe. Thani tunini. Oh, tunini? Ni tu gwikira. Kana plata. Na ihako. Kari to de kiheire. Kago diri atia. Oi ha ndo aratutwara. Maisha no maya. Maisha no maya. Ndiamenya ni marikwa atwira. Kana ni maya makurio. Tarege make ni marabaterire. Ndego ngara ma muturire akire iguru. Tabo maririkanie sekeri. Mutinanite. Asha. Utukanagia kiria. No ni sawa. Irio na bia no ni sawa. Okay. Ndatono wayo maisha no amaya. Ni ngiri magana Salad tumekira haraka ndo. Kira hau kado. Guteirie. Wikira. Kego na ari guteirie kukonekereria. No wega. Mr. Kihumo. Ona kari ito iguru korwa ina yellow. No tuli ho. Atiri my sister. Turanyitana. Ino ni yaku. Ndukiogo kia uguo ino nigetha neke ha gwikira. Niki uragitindikiriria mwena umwe uguo.
Aya. That is okay. That's fine. That's okay. Yeah. Don't very na bacon ndiriago muno nire sukari muingi sumbe muingi sumbe muingi aya kirehe njikire cia yakwa ni nyanya acagarura mwena wa nyanya garura mwena wa kagio mwena wa kagio muingi mwena wa kagio muingi aha kana hapo kagio ni sawa no wega yes rank rahona no tondu no turike hea jeshi irio ningi tutiga kioneke kiria fatanie ohonete ri ino ingi ni kuria haya riu ni iciko tuhe cutlery very nice sawa haha na riu tondu chef ni kana gucionete mweno tumanyiro tari kunyindiaga muno guku andu aria makiria muno ni moikaine tata witu etagwo tata ndini atwire riaga ikimito fio kimito tondu moigire murugage muriage ithu tukirorera gitowero ria ifio taru haha atu tata tata Jenny taru haha atiku ndirati riu ino rari akina ni siko homa dia gukiruma haria haha yes haha haha ni homo no jiu chamore ndaifangu atia na kaya kahena kanyama yikeho ino akiri chicken breast okay tabole juu kumenyera kwa kuhia we ngoro athi kuhuka iyo tomata tugiitika karibu gwikatia wow kafirifiri kwa ubari wakaigwa etwabe turume bacon ino ya bacon salad ndio hana waruta wira mwega muthuri thank you Chris ino wawita gato gaka kila fries utugia corona oven tugia wiki oven ini no tutikire na oven oven ni wikagio nigetha wiki atia ukoro margarine iyo ikoro ya set wega thini wa mucere brew bad iyo me anire taste kita maguta ma kawaida okay ruri tukiriaga ri gituririkanie utugirio horo no gituririkanie kuria tungikate tugiria maitata maya mega kuria trademark ndiage ndakena ni kuruga niguo na ugenda gutucerera trademark tukoragwo haba guys cia Lang'ata ugi handu hetagwo Bomas the well 400 meters away mwena waku wa mutho yokuona kundu gitagwo trademark namba itu ni 0705 734 780 mtandao no tukore thini wa trademark at group of hotel niguo ndio ni kwenda kwa hivi andwere kana tatu na ungeithiri mamitu na baba itu kwa mwena wa ndia ndia royo asa kundu gitagwo thigio hakuhina thigio boys hakuhina thigio boys au niguo thomeire thigio boys tugukiaria sawa ku ndikuwi muno ukuri ni kwathomeire ngaura othe ni kwathomeire ku ri kwathomeire amakimuniki uraririo ciakwa ari kuhitania ciakwa uraicira ciakwa cia ni thufu ndanjwa thufu ndutahe thufu uraicira ngaire thufu ti thufu ni kari basi ya bacon tamakane na meheke weta thufu tamakake weta thufu kabaki wete sauce I know ni to ndamurihiria ndamurihiria ka kuhinyiririe hindi wengi ni ndarora uguo ndona ciake ni ta nyingi thank you muno Chris ni twakena ni guturugira wega kihumo ukahena ndungi ni ndaigua mwena uyu ri ona ningi thithi ko 2-3 ni nguiva aikoro ntwarugiro irio the koguo ri what a woman can do uyu ni woman what a man can do what a woman can do what a woman he a man can do better no wagwire niki uranye thimu mwena worugi mwena worugi my sister nyuma mutukanire tuthiage kahora okay koguo no ruta wira mwega muno brother thank you muno makiria no rugage ro uguo no karuga nyingi uguo arugo uguo tuthi uguo niguo tondu akuhaririria riu ri Kariuki no anigira na thani ndagiria thani iria cia gutukania na ngiuka ni ndingia kuria ni ucio ni kwe Farita Friday ni twakiona na kae no ndungi turie kimito uge kimito
Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.